Mayam kram sare thon ekbar base impact news nei Raj Nongthombam manu hona Saturday night show da mayam botam okchari ngasi ki Saturday night show sigi show stopper obike tori ba guest asi RONGMEI musician musical artist amakhangni mahagasi lagliba March ki tarik tarukta mahaki ahan ba solo masa magna ijaba masa magna compose and arrange tawba RONGMEI gi isai tarek compile tawba dum laba makal gi RONGMEI music album Manyangan Hariba music album asisu lagliba March ki tarik tarukta release tawgodor bani. So ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for MALANTHOW PAMEI. MALANTHOW wahamta taram lokcheri. Welcome to Manuhuna Saturday Night Show. Yeah, Ado MALANTHOW Malan hari ko mingse ko. Malan. Mayam su Malan hai no Malan. Okay, ado mingse din hojari hai tare. MALANTHOW PAMEI MALANTHOW se yum se karai di oidi no karamba family de ki horokno ima babagi mingsu haipilo mo haibira mo ichile no kaya orpa karamba lam de ki horokpa kamai horokiba itang haibira dai ado mingsi su kitang explain taw biram. Ai mingse MALANTHOW PAMEI Malan sina akhoi gi RONGMEI gi meaning da rest tawba. Okay. Thaglaga nungai na rest tawba adugi matam do Malan tawba haye. Okay. Aduga THOW sina akhoi gi metailon gi ningthau do adugi part akhoi babana hapchin mene mix tawiba. Okay, nungai bagi ningthau hai ta. Nungai bagi ningthau hai tare. Adu Malan and THOW. RONGMEI ga metailon mix to mix ne ba. Okay, ado kamai na horokiba karai da horokiba kitang hai bi family. Akhoi baba se Assam digi ne. Masu RONGMEI ni adu Assam da su akhoi RONGMEI khagi lei. Aduga akhoi imana Tamenglong digi. Adu after marriage baba su sida settle loire Tamenglong da. Aduga ai khoi se adu digi miya me khoi sine nau se. Sing habida brother se taruk ni. Almost basketball ki team ni. Sisters tiyaw da bra. Sister akhoi sister se eldest se single way amana. Sister ama khata ne ba. Mana ichi an noi ba. Okay. Adu nupa marakta di Malan sir kya subo idino. Ai se second last ne. Second last ne. Okay. Ichi now tariat hai tare ichi yorga. Tare ki manung da taruk suba se Malan noi ne. Ima pabung gi mingso hai biram. Ai gi pabung na khambung PAMEI. Aduga akhoi imana asunliu PAMEI. Okay. Ado okay Malan gi music hai tare music album RONGMEI music album lagiba March ki tarik tarukta Manyangan hai riba music album si release tawgodore. Ado Manyangan hai si kai hai no aduga hai riba music album se da ko isai taret yaure henju thengna jare aduga isai all songs are written, composed and arranged by MALANTHOW PAMEI hai bagi wafom su irame aduna kamai to wazana kitang hai bi si matang da si music video music album si video di phongdri male adu jo hai bi video da su lak tori kamai to din asi Manyangan hai basi inchangi maming ni. Okay, Manyangan hai basi. Gan hai basi inchang bu hai ni. Okay, gan hai badi inchang hai. Inchang hai ba. Asi Manyang sina koi gi typical inchang ama lei. RONGMEI gi inchang. RONGMEI gi. Adu buni. Adu mina tabada kamaina inchang gi maming se album gi maming oi bara na su hire adu aina khan basi Hausikan se because of modernization, akhoi culture se akhoi custom, loan, songs, natraga skills ko basketry gumba, natraga weaving gumba, si me se slowly they are forgetting. So I feel ki akhoi si awareness amuka putho tradi loi mangkhini adugi aina album same basi aina chumna serious oina let's preserve our culture custom sumaina su tobi aiba adu aina khanmada sibudi yam cliche oya yam normal oyaba togoler mai mi adu aina khanmada khara funny oiba adu ki perspective ki same ge na si hinjang maming thonjel laga is kaino ne ma hinjang maming tholi je taram da yenga je na ta na dini okay yam creative oiba idea ne tare Manyangan haidana Manyangan haidana hinjang maming amkata RONGMEI gi insang amagi maming da thon bani adubu hairiba isai sida isai taret ni ko 7 songs are Manyangan hai isai si jo khoi thengna je sida tuna title track oidau male isai tare se isana loi ibiba are compose to here aduga compose to have arrange to have na ibesu adu loi yaura bani na isagi music ilam sida kari kari to bibana kamai to bibana adu kitang ta profession as a profession kamai to bibana kitang wari review ka
ꯑꯩꯒꯤ after school digi hauba ya yeah habi isai se kamaina ai se class 12 how di ai hostel da leire government school Navodaya Vidyalaya da adugi hek loiraga ai se akhoi family se like raba family ne adu bigi ai se self support tawdradi yadre haina ai se teaching da change music teaching da okay after 12 aduga ai se side by side college su tawre aduga the self support tawraga asi music teaching digi salary lakdo aduga ai independent oina adum laye college tikrai da tawbi college ai han bese Dehradun da tawrame chahi ahum mari di tawrame adu digi amuka after 3-4 years ai Delhi da chalaga adu su same music teacher oirame aduga self support aduga side by side college su tawba okay aduga ai college tawba ja adudana hadi graduation na Dehradun da tawrame Delhi da lakanda na master tawbo idura amuk graduation ja hanbai wara kamai tawbo graduation su master su asing bidi Dehradun da tawe adu ai only for exam I used to go adudigi aina aiki professional gi music ki khara ai exam tawre Trinity College ki exam amali music ki adu ai vocals da grade 8 tawe aduga guitar da na grade 6 tawe okay hadi isai se tambi na isa su isai se music se tammi ba ora sai graduation ga tawri se adu so side by side music tamira ba adudi kanone secular ne agui normal college ne ba music tam banate music tam okay music na tongana tamine ba okay okay adu kano ai hauzik music ki degree lawbudo adu so only for showing it to the school akoi ge school da moi demand tawi ba nang si karamba experience laige karamba degree laige adu gi khata akoi na tawuni isa na di tawning na tawun natte ba adu gi degree budi okay degree lawre music degree se lawre adu digi ai se adum side by side compose tawi adu akoi gi English ki rock and roll band su lairame okay heavens down oina akoi se tour chat pasi hard rock cafe Delhi da tawi Mumbai de su tawi aduga atai cities Hyderabad Chandigarh atai disu adum chale heavens down oina khara hard rock oibne adu de Iron Maiden gumba Guns N' Roses gumba khara Manipur da natra sai khoi ki keno 10 class 12 pok tambi pase Manipur dani adugi matam du da hai tare class 12 pok ki stage da music city krai di tambire hadi adudagi adum after 12 you have started teaching music how sida music se kanadagi kanadi tamke aduga isai ai music tamge na ta music ki lam jida as a singer amoina musician amoina oige khalak pase se kam gande ho akhoi gi Tamelong da si music ki culture si yam nungai especially western music se aduga akhoi se church kumba da su toina adum saknai western music se adu digi ai school da su competition gumba western singing gumba adu choir gumba da yawi okay akhoi Manipuri choir gumba da su yawi adu digi ai se adum interest se adum laaba okay class 12 how so adum yam active oirame school da so se okay adu 10 plus 2 gi matung de di graduation to ko pada self support to no ba haiduna isai se tambi ba dum hawre ba parallelly adu Delhi da hujik su dum Delhi da dum music se takpi ribra khara da takpi ri du jikang habiro hujik su Delhi da lei music teacher oi hujik su adu ai hujik ti freelancer oire full time on join to full time tawdre aduga performer oina ai se yamna su challe adum teacher oina su challe aduga teacher ge trainer oina su yam challe okay teacher ge trainer oina su yam challe okay yam baba profession hai tari samak su musician oi ba tak su takpi ba aduga atopa musician sing ge trainer oina su dum jaw ba yam baba profession adubo akoi maniangan hari ba asu koina koi like ta ore hadi like ta mure adigi Dehradun da Delhi da am isai tambi dana adigi isagi performance am utna le re adubo all of a sudden oi khibra koi maniangan je kari gidamakta maniangan je puthoke sei tare se puthoke khali si idea sin kam gan lak asi ai gi ngasai hai khibudo akhoi band yam tour tawrame adu oisu adu budi mi gi isai ne English gi isai ne akhoi gi loan da su ai kano tawning ba aduga ai gi concern lai base ai hai khibudo custom gi tradition
mayam se mangkhidore aduna ai se kamaina ai gi from my angle from my matlab ai gi profession de ai di officer su ai de public leader su ai de aina kamaina ai contribute tauba ngamgadra haina khanbada ai isai na oina contribute tau awareness adum spread taubu su yaina haide okay khan loba okay adu maningan gi isai myam se su lakke loga isai mate mate su tamina se aduga aduda lakringa se da maningan gi logo haigadra koi picture se cd gi cover se haida cover picture se yam phajai u acho pami khongnai u mambi se sangtrik sangye mana se aduga magi makha se da u mara su pajana chale aduga u mara se da u mara gi machu se da maningan na amuksu maming se thai kari no si idea behind this tree aduga magi u gi root se da mara se da maningan na thari se kari haning ina kitang haibiram ai amta custom gi culture du da lakke ai aseng badi maniangan haibise ai custom bu culture tradition bu signify tawbuni ba aseng badi aduna sigi logo si so sengna yengadi asi m se okay ching neba ai haida bi da amtang yeng biyo da yesina yumni chume adagi end de kashunat ai sina koi gi ta gumba male koi custom gi ta ko e again yumni aduga ng normal ni aduga aroi bagi g je g si g de normal oidu ne ko okay again house yaure ta yaure koi gan da su ko okay smai to dana koi sisu yawi sisu amtang g se adune g se masim de khangba gam de aduga yam meaningful or dong male kari oidu thara ka nom su yau gum to g se ko actually aseng badi embryo ne ba embryo angang male ha gi to ne akoi gi tradition culture se mi loine akoi gi embryo haiba tare ko adudigi akoi se chawthorak pane ba adugi aina su embryo sida logo da su ko embed tawramani okay tradition is like the embryo sidagi loi horak pani ba koi gi civilization koi gi understanding koi gi nature belief mayam se koi gi sidagi tholok tu ni ha ba embryo sidagi yam phaja wakalo ni manengan sigi su amtang haigi gera root se sigi ai sigi maniangan se sida kanoda laye sigi meaning na those who are rooted to the culture they grow big and strong sigi like this tree isa gi culture tu da na grounded oita ra gi madu gi tholok pa pambi hai tare yam phaba yam na strong oi ba pambi oi tan tan yam na mana ga si pung ba hai tare green oi ba pambi mane okay adu isai dam lak sar ge maningan gi isai se tare ma isana loi bi re isana loi compose tawre saksu sakpi re adu ahan bi se title track se adu maningan adu moire ko isai tare ne mathang mathang lak se ge adu maningan gi ahan first track se matem tan taminar se isana sakri ngai se da akoi maningan se gi isai matem akoi de le madu hana akoi audience te taminar ga live amu akoi malanda gi tajage okay akoi de le jeri ba clip se mayam tan taminas
interesting oi ba isai ni title song se maningan je ri hinjang ga jam utle adu isai live se khoi maningan title song je tare malandagi ta dringai da ngasai haidi haibi khare gan haibajini hinjang haibani maning haijina khoi rongmei gi hinjang khalam khak ne adu masiri yauri machal je kaino masi khuthong je kamai to gi hitang haibi ro madusu maning se maning se main ingredient hai tare main ingredient si chak oi tare okay chak si chagim chak oina aduda akoina vegetable su add to bi ai aduga meat su add to bi ai aduga masi se yam versatile oi ba blend easily oi ba ko adu winter su cha bi ai aduga easily prepared oi adugi na masi yam popular oi ba yam pam na ba how ba chagim pom hai tare koi mete da har na chagim pom uti type uti type ne adugi type ne okay adugo mana ba maniang hai wi sinjang se ni okay maniang gi sai yam phaja gara sinjang ju soina chaba da hauni hai ba gi thaje live song live performance maniang gan je nupi ma khol jawi madu nupi ma khol jawi okay adu isana sapne jung sai ta hai pen hai bi gum tawi nupi ma khol isan sakpo idira okay adu di nupi ma khol jaw na taminase okay tu gọi liền mây gần mình niềng gần đói theo mây gần mình niềng gần chắc hẳn mây rằm tu gọi mình niềng gần president ta nắp cao mây gần mình niềng gần bụng gọi trái gọi bòi gọi mây gần mình niềng gần Arnold Angelina coi gần mình niềng gần driver putu nó coi gút baki mình niềng gần mari masih kiri inchang gọi am hao đã maniang gan maniang gan maniang gan ning cho oh maniang gan am how it short very yam interesting oi ba yam comic oi su male yam funny oi ba haidra yam funny oi bane so ina pam nani se tune yam phajare aina lyrics so loi khang draga su hypet lyrics so hypet khang ba area khara Angelina Jolie ga khara dum yauri moi bok cha ba lai har hujiki maniang gan hai mi jang ji moi phao Arnold si akoina khangna bada magi physics si yam phajai moi my body si yam yeng bada phai masu chai aduga Angelina Jolie su akoi khangna bada beautiful oi ba masak phaja ba masu chai hai bane da hai bane aduga amasu yarum bane president bu president ju palli ha president bu chakau de ma bu su pizza ka da ni bane okay yam hawi jang ne jo akoi wahai su mar marta isai sida rongmei gi mar mar sida maitelo na su awin he ga na su khara dum yauri ba adu se yawi ro subtitle hai tare subtitle su English amadi rongmei ani makta iba mal video se ani loi isai sorry isai loina English ki subtitle or rongmei gi subtitle su loi yawi okay adu akoi na hujik ujaba video ahan ba isai sida ko maningan sida video oina di akoi shoot tawdra bra akoi images oina loina sem bra khigi sigi album sigi video sing se kamai image sigi album si ko magi subject se lyrics ki subject se yam vast oi bani na shoot video oina shoot tawradi yam wa ba aduna aina picture oina ayambadi picture oye adu gi collage collection oina tawba natradi video oina tawradi seconds su ahum 3-4 seconds khatani adugi video collection tawda si yam wag da ko wahi pareng amba sasa loi gimna han duine ko okay aduna photo na haidi still images na ayam sinner have okay yam ngai mathang gi second song je lakjarage isai tare ne pun yai se second se puat riu tatmai lu haiba mal si kari hairi no aduga si sei jigi thim haipet haibiramo puat riu tatmailu asi se akhoi gi culture sida di lau chatpagi culture lai okay labukta labukta adu sigi isaina mama lau chakhiba du halak kadaba adugi on the way da magi machanupa haibtara ngang macha se ma imabu halfway chalaga receive to chakke haiba ko adu ma se akhoi adum chatna basu adum waiting shed oina middle sida ko lauga yum gi middle sida adum lainai aduda ma chalaga ima lag abra ine haina su hange asigi saida
aduga imana kano fruits kumba achapot purakani laudigi adu smaina ma sai aduga ma ima su khara thenga lai adukanda ai kano tawre ing su ing e chak sula me hojikti ima lao haina ko aduga emotional sidi khara serious oi serious oi angangi point of view oi dune angang gina kari wakil khali mama na lobu chakra kanda adu isei oi dune okay mama bu ngai bagi isei ai tare okay adu di puat view tamte lusi live oina matema sapiro aduna tui zu lao la ko a chai lu le apui gong zai pu ni the mai su thao na nap kan suang thao la ko in dap na guang pong the ngày na thái cung guang pu ni tuwe ai puat riu tat la me tôi muốn tay in cả khâu xiên lao thô này mình cái trăng mà khâu Lam pazabi sai ni si hai tar yam tap na hai tar labuk tu met tu ui hai ya marul ma khang da batar ga su mai khudi ma khang da batar ga su okay adubo isai gi sigi loinok su isana ibire compose to arrange to have ni na masigi compose to matam da isai su isana sakpani you are singing yourself you are playing the instruments yourself instruments loi play to buni na sigi recording se kamai to biki isana dum to biki bra karai de to biki instrument kaya de sin bi isai sing se si recording si vocals di loina di lead ki tawi aduga bass guitar gumba ama ani tamelong di ki tawi aduga mixing ga mastering body khara special web ni na aduga output final output to special ekdom ni na adu su delhi da muka delhi di ki tawi aduga akhoi gi play tawba instruments sisu ai loina tawi yaba makhai di ai gi pc da adu su tawi isagi computer da aduga vocals gumbadi studio da tawda yada ba ko adu gumbadi studio da tawi aduga instruments sing se maroina ta ga da base isai sira ta ba phangdu se kari kari yaw drum yaw duira only guitar khatam oi bra type of instruments se akhoi gi asi last ki ani si taruk suba tere suba se taruk ka tret ka asi ani dadi drum ga bass yaudre atai 1 digi 5 house drum yawi guitar keyboards synth siloi yawi adu resu yam drum har yam heavy oi banataba rock and roll type natte du ahal sing na su taba adum nungai bani angang sing so adum tabi ai ni han kharana adum khalle ba ko drum ga bass guitar ga yaur di yam kano ye akhoi di taba ngam de na so haigan mane adu adum banate yam soft oi bani okay ahum su basic silak trang sida sila thangna jaba se mp3 karaoke included hari basigi music cd sida isai teresi yaw khatana tana isai teresi gi khoi kaya ta music bed music tracks your man karaoke sakpa ya no gidam ka adana sai ahan bi sai maniang gan sidi khoi yumdong khuding da lekai khuding sangnar to mala mayam karaoke wai okay karaoke ga idea se kari gino khoi karaoke option ge na kali se ai gi si maniang gan gi isai se kano anobadi natre ai sa ambase program kaya da sa me duga response yam nungai lai Manipur da so aduga Delhi gumba wege function da so adu haujikti mi adum khangnai isige se isai se adu moina so adum kano ai kari kamai sakning ba so yam yaurame especially angang sing se ko yam interesting way ba moi aduga aina khanba se moi sakning adi guitar khongba haitaba su yaram ba yai aduna aina karaoke su yauhan se moi adum yum da gumba adum saksana ba aduga school gumba da function gumba sak pasu yare natradi toina mi si ko nangi track to ai loning e phone tawra e email tawra e adu ai gi
ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯃꯛꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ one time ꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ all in one okay yam hara third song se nang kholiak haiba mane khaliak haiba kamai haisi sige si nangi nang khailiak haibse nang haibdi akhoi metelon ga su mai ga chamanai nang khailiak haibse nangi character haibara kano manner gumba se mong matau se adugi theme je kai oidina theme se sigi theme se sigi theme se family amagi evening amada thokiba incident ne adu magi baba magi father na yam sauganba aduga yam scolding tawba aduna nupa machadu maybe in his teens ko class 11 10 11 gumba kaba nupa ne adu ma se shu kano yam scolding tawgan base moidi nungai te ba ko adu ma si shu kano tawre sulk haiba tare adu thawai nungai tabu do aduga magi mama na su kano marak marak ta adum haijale ibungo nang pabungki babagi ma hairi do tao akhoi si yam lairaba imung ni na noigi marup sing ka tau kano lamba to we aroi na to we aroi akhoi di sumna laigdo bani larik chu pao sumana adum haire magi verse ama laire adu su aina female voice ta adum sai asigi sai deso okay female voice sake khala ise kai gino hana jodum female voice kai jodum try to be bro mi konjel se ai school times gi ai si khara mimicry yam torambe ai gi school function gum da ko khoi ozana oza sing gi mimicry tawo na ka hairame adu ai yam torambe adu dagi ai gi skill si khara aina develop like okay the third song nang khaliak se taminara se live performance matem ta I see si se si hojik se mapa ne nang khaliak zeu ni ma gadoi sakhan nei no Rossi no lao thôn cao ô kỳ yêu tôi ta rồi ta thua tăng tàn sẽ bèo lâu đi tôi tao dịch mà lạc tên hay đi so băng tí xin ý dù mà cái nè nâng cua đây so mai tiêu ô nè coi lông xì là bóng cao rậm thoại yêu nè mày ra mày nâng thai là đuổi yêu nè sige mathang da su moi gi father gi ama lei version lady makhata du skip tawra ga angang gi da lak se angang se nung new ne phot khong no su re mai ning ho phat si su lo ba nhiều người nó xuống tu, anh nhiều cũng sang mà mấy thằng, họ trick mình cho mình đi đến, thì lại, anh cấp ninh mà, okay, ado keno se koi si performance se hadi keno gi malan gi performance yamna interactive oi bhai tare ne mapa gi mong da sei sakpa mama mong da anga mong da yamna animate tor ga hai tare actor ga sai hai tare actor ga sai chumna gi sei khak sakuna ta adra performance se koi tameng long da ge kai ta koi rongmei language sangba kangbu gi marta adum chapiram dong male performance ko manipur dei kamai to bi tang hai view performance pace how jik asi February sida kano luingai ni ge festival tawrame none da adu da so saame hoi si especially sigi nangkhailiak ki isai se release tawdringai digi leak tawroba adu aisu kha haubada di nungayam de adu aina khanbadi hojikti leak tawrabani mi loina khangnai request la ai lungai di du da du isai du sakpiwa kaina adu ai khanbada leak tawbusu ai gi favor da mu kala ai okay kana gra leak tawbu kana gra tra mai amno pambi bani na okay fourth song like target fourth song se kailuang ningmailu sina kari haining ino sigi theme kari oi bani tang haibi du
Kailong hai bisina Kailong koi haiba, kun hai bine Cool. adu ning mai lu hai bina kun bu ning singaga kai hai sira akhoi mapan thukpa mapan chatpa matam da akhoi yum akhoi gi town village ye kun si yam adum ning singa da akhoi gi family gumba inchang gumba akhoi gi friends atmosphere festival gumba adu loina ning sing budo adum miss tau budo adugi story ne kailong ning melu hai okay mapan akhoi mapan chakha kanda akhoi gi nang na ba mi sing hinjang na pi myam ning sing akpado adu ning sing ga sai thara sak pai sai hai tara okay si ju matiem tang min rasi Kai luang tai mu du ngan ne giang nai thum chang cam tu we hu dui thua kan la na zai luang nam ta tri la na han dat ni the kai luang alung ning thu aram thang de ala asam agoi api kwan aboi abang azi ala okay si yang phazai sei se atap pai sei ni atai sei huji ahum le hori hetare ahum jita kitang thu bagum ba yaudra bra fast khwaidigi fast oibadi nang khailek number 2 sine adugi aduga 4 gi makhada 5 se 5 si su khara drum yaudu ne basi drum yawi aduga aina khanbada sina khwai heavy oiba okay gailun sumai hai gailun sumai haibse kai hai gailun sumai haibse akhoi ge society da yam hypocrites dum mi gi mamang da dum phaba saba maning da di corruption tawi kano shift tawi system se fataba thabak loi tawi dum mi gi mamang da dum phaba saba no aga handshake tawraga dum ngangba public double standard oiba double face oise adugumba mi du ai yam kano pamjade ko adu akhoi gi culture akhoi gi kano da di sigumba character si laite lairamde akhoi di chumna innocent oina lairambi akhoi gi culture traditionally di adu hojikti kano paisa lakpa development gi kano materialism gi greed lakpa sina sigi sigumba mi su adum thoe mi gi kano mentality su thoe du ai sigumba si tawdoba natte akhoi gi tamenglong da haibagumba tamenglong natana akhoi gi manipur da haire se ko mi ge mamang da dum kano tawi helpful oi kind oi adu church ka bible ka pura challaga dum tawi mong ka di kam tawi ba adu aseng badi moi na kano corruption tauba fataba thabak loi tawa adugumadu hypocrisy haima galin sumai haibsi direct meaning adum hypocrisy haiba tare okay hypocrisy togum ji haiba ne ba koi aseng ba isam chamado mai hingji mai haiba sei oidu ne ba okay gailun sumai si sumatem tang taminer si aduga sigi matungda koi manu hona serenade show ya moroi ba segment mo ba rapid fire round ha tare question thung hanga ahum pibuda mu tawrase okay gailun sumai live from Malan gailun sumai si hojikti egi kano guitar khatani na khara heavy oide adu aseng bai sei yam heavy oi heavy metal type ne adu gailun sumai chumai lun sumai nang khalau thai mai chumai lun sumai nang charong khau thau ding na laksa gai mai sa gandi mai mix zao khâu mu gai ding the
suman chale Okay, guidance so energetic oi ba heavy metal lai dare yam punch lai ba punch lai ba si masu yam pam na do mali si sei so masu koina even rongmai gi malam amata khangna te nang natana nang haibasi manipuri ga sumana re metal lon ga sumana re aduna lon khangdra ga sumagi sei khusak adigi mong si dai dare yam mayam na pam ga sei moini okay now let's go to rapid fire round rapid fire da laksar ge question khara dum hangjara ge aduga tuna tuna yaringe khumna bu hona bi wai first question okay rapid fire round with MALANTHOW PAMEI first question koi isai se isa gi supong dore now you're going to release your own CD adubu if you could buy any type of music what would you buy country music country music plus progressive metal okay progressive metal ko masale ni okay tumna I mean like akhoi tumma matam dadi we don't do anything except snoring okay nakok bunatana adabu if you have the power to sing while sleeping tumma matam da su isai sakpang am taradi karam isai saktong mali heavy metal both amuka la heavy metal ga country amuka heavy metal ga country ga sel tong mali amuka tumna yam pam job heavy metal ga pam je meaningful oi ba adugi okay meaningful oi ba okay next question shida lo yaure next question je haidare ayu wakanda do you have a song that reminds you of your own hometown or village that's me si number 4 sida nising han ba se adugi sei number 4 se number 4 se number ngasagi kailung ningmailu se ningmailu okay number mathangi question se akoi isai sakpadi here music khong jo here all the instrument loi khong here go isai sakpire compose loi to bire loi isai ye lamdadi aya man loi to bire yam ngai je du kari gumba painting la yekpagi art se heram tar gadi kari ge ye to mali first painting se kai wedu mali ayugi first painting se scenery oigani scenery karam makali scenery wedu mali scenery hai se akoi ching gumba adugi simple oigani okay akoi musician am oibagi advantage hai best thing about being a musician kari ne hai bin best thing about musician se ai ani hai amana freedom lai you can sing anything against someone or in favor of someone no one's going to stop you criticism lakpa yai ko adu waisu moi gi freedom lai banina FIR charge tawuni si tawuni ma so singang bodo yade adugumba du tawgande akhoi gi freedom adu lay second thing na akhoi gi retirement laite 60 or so akhoi gi retirement laite after 60 so akhoi thabak tawini sakpa yai takpa yai best profession either okay adu if you have to find out any worst thing about being musician am oi bagi simadi khoi phat kana den khan bus laite खराबुदी लई मी खराना म्यूजिशियन already adum nungaina challaga drug kumba nisha gumba season na basu yai aduna suit oye haina khanba yauramadi angang singda natraga han sing da su moi musician sing de adum tawgan bane na khalamadi please adu chumde mi khudimak loina ngate adu mi khudimak taude tau su tau oi do bani adu si nokti haibi ge okay mathang se huji isai isagi release to do re live ta pamjaba profession du su tawbiri aduna adu oi tar ga su life ki ultimate goal koi ai ni hinging ai sida tawgen khalam base ultimate goal if you have any ultimate goal in life kari oin can be ai gi ultimate goal se ai ni khan bada ai activist type activist oidong male I get through songs through writing I see sigumba subject se yam tawgali I say okay social activist through music through music through writing the social transformation par ko pame music okay yam phajai writing okay mathangi question si hoji koi mobile phone lai mobile because of internet and mobile phone akoi lifestyle me am change tawre adubu lakadri but future da hetare maybe after 10 or 30 years karamba technology na akoi life si transform tawdu mali amuka hena further transformation see music ki question demand re ko natre general lai dar even music na so mobile phone na koi music ko transform tawe adubu de chumme ai sigi question si di any wild guess ko ai khan bada
ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯦꯁꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯤ Okay. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ Okay, yam phajai mathang se akoi rongmei lon da su ibiri mayek se you have written all the songs in rongmei and you have sung it aduna rongmei gi lon se da gi rongmei language da gi khwai da gi phajaba wahai mayam de lerangani there must be a lot of beautiful words adu if you have to choose only one beautiful word yam phajaba wahai amakhak rongmei gi lakhat ke okay atoba mina aduren phajai lai hai su oram bai adu for now hujiki ona immediately wahai amakhak pick tawge hai targadi karam ba wahai jin khwai phajai khan bi ai only one word physical oina hairadi ai word si physical description piba word already ima okay sigi word si yam sweet oi yam sweetest oi ima lai ramdrade khoi rongmei lon da su ima dum hai bi bra ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯡꯃꯩꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯀꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯏꯕꯗꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯗꯤ ꯑꯄꯨꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ okay apui haibu waisina pai phajaba wahai oi ꯐꯖꯕꯩ okay ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯚ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯌꯟꯃꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ okay सी सॉरी सिद्धि नत्रे मनुंग दसु ले लिरिक्स ता याम तोइना लाए इन जेन मई सिगी जेन मई हाइदे नुंसीबा okay अतोबो वहाई अमगा वहाई हुम इपुइसु खांगे नंगसु खांगे जेम मई सु खांगो okay याम मसी याम कोई लर्निंग प्रोसेस हमने तरंगा सी इंटरेक्शन से okay your favorite song why pam jabe से all time favorite song करी होई भी आइगी favorite song से ꯑꯗꯨꯝ change tawui hojikti haiba ngamdre time to time change oi okay ado growing up stage ta kwai pamjagi bisai growing up stage ta pamjaba ai kano isai ama leiramme country road su aigi favorite oiramme matien to sakyo almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountain Shenandoah River Life is all there Older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home To the place I belong West Virginia Mountain Mama Take me home Country roads Okay mathagi question ji funny question ai tare okay Manipuri sei su sakpi bra Manipuri sei su sai okay ai school da su yam saami love song ba su saami maitelon da okay maitelon gi matel tang sakpi ai okay ai kanoma patriotic song koi sakpi ge line mari khata sakpi ge Pari imo shamu bangal basa Pari imo shamu bangal basa Na pam lam dam khambi mai haure Chaklak le mairi se launa khona Chaklak le mairi se launa khona Khong len mai kap thok lo ne Khambi mai kal hauro ne Pari imo shamu pangal basa Pari imo shamu pangal basa Awesome okay next question rapid fire gi singer amo iboga you have to choose ama khan bi go I'm a choose the way target singer or a music teacher singer okay singer mathangi question si kitang political way from no lak charage okay
करिंगो election ama contest to butaragadi election gi kano say campaign to bagi slogan se kari oidong mali sagi election ngasai social activism su oining e heaven na in case if you get a chance to contest election what will be your slogan for your election ये slogans say obviously preservation of our culture or and preservation of our land environment Sigi besides this I don't think aigi slogan like mande development gumbadi ai slogan season aroy akoi gi leisure ba culture kan ba umang wangmang kan ba lam kan ba jim sine mathok tari se okay preserve to masa gi leisure ba natural resources ma'am se kan je ba okay yam phaja wakhal oni mathangi question se akoi gi hojik ori ba india gi prime minister narendra modi ko unaraga wari sabu tanja phangtar di question hang bagi question am ka hang bagi tanja phangtar kari question hang bini खरा खन की भी आया ओ प्राइम मिनिस्टर bu unaraga question hangada question nataba wari sana bo rasu wari advice kumba ai suggestion kumba oiradi ai na haininge akhoi manipur da lao duga thama gumadi layo sida nongma de kona de thama gumba tour challaga imphan da su ching da su adu akhoi gi natural beauty si yengu akhoi gi problem su akhoi gi culture su yeng biu aduga akhoi gi stage da prime minister la haina isai sakpi ba kano ubadu di real natte ngaktangi ne adudi show ne adudi only welcome gi kano tau stage only platform ne do aseng ba manipur yengning adi lao thama lakpi okay am phaja wakhal oni am hoising asi rapid fire gi questions din lore aroi boina isai ani di lemhori isai ani sidagi ama khatang lakhat sakpiramo aduga lemhori dona mayam soidana cd si leibiro aduga cd dei tabiro haitare only one isai am lakhat pira ani ji manungda Sigi ani sida number 6 isa again. Okay, nian ngam lam. Lan mi se. Sigi nian ngam lan mi se kai hain. Sigi isai se ai si yam matam sang na teacher oi bani na angang childhood ki maram da yam with my own eyes I ui du ai gi realization da lak pa se ngang oiringai da tau hoge अखोइना करी हाइब्रा teach tau hoge mol tau hoge hairadi takpi tambi base pick engai da tau hogu natradi chauragadi thankini adugi isai ne okay nang ta lai kham ba mai gan khâu nang ba dài na ta chăm băng khâu nang cai guông mày ta khuôn băng khâu nang na khăng gai mai tan lâu tiêu im boy kare mai gan kêu thế vì nuôi nơ cung em boy mai gần cả xiêm lao ni mai gần kêu thế ra guông ta thái mai chan khâu tay Phazai isai ne si mazu sei loina ma phazai adu isai ama khakti khoi sakpagi tanja do phangjadre adu matam se loi salakpani na aroi boina khoi musician amani music mayam su instrument mayam su loi play tawbiri isai su sakbiri isai su tambiri angang mayam da school gi angang sing su dum tambiri adu na khoji i music kelam da la angang sing naha sing youth sing makhoi da kari suggestion advice bibining because you are a music teacher ai suggestion piningi musician oiba musician ki life oiba si yam wai video da tv da uraga nungai yam nungai ba lifestyle ne na khanbi ganu sigi live sigi stream da lakning changning haradi yam homework do lot of homework
nangi guitar la ei sakpadara drum dara adu so yeah hotnau aduga do lot of homework and then only enter kharaga tawraga lakpa yaroi frustration lakani failure lakani adugi failure duna nangi life ta big failure oibasu yai frustration purakpusu yai aduna do lot of homework hard work and then only enter this field okay yam homework to wi aduga sigi lam sida lakpi habni music lam da isam samna do a lot of hard work and do some more yes okay ngasigi manengan hariba music isai se laliba march ki tarikh taruk ta release tarone aduga phangdu se kai da phangdu mayam lagi haiba targeti manengan koi phangdaw se imphal da su ai distributor yam kano choose tawram kare aduga ai promo ama thokni sigi promo aduda information loi yaugni okay promo se online thokadabra online thokni YouTube whatsapp ta facebook ta thokini aduga adugi promo da loi yaurani distributor delhi gi imphal ge shillong gi loi yaurani okay thank you so much ma hari music promotion ai biro koi malan yam athu matam da magi whatsapp ki through da natraga facebook amadi youtube ki khuthang da hari distributor singi list se hai tare koi gi promo in tholani amadu ding mam khang batare distributor kai do dina have say okay and wajing asi malan le victor ngasi ki saturday night show ki tharam sibu phajak ro isai sakpi dona araga phajak ba pakhum yam pibe dona ngasi ki tharam sibu thawa pi khiba mapung phan ki damak tam thaga jo phonduk chari loina na koi gift partner ligla ki maike de yam chamba khudol amatang gift hamper amatang khudol tam jage and thank you so much aduga lakaduriba thank you punsi ki career da hetare wish you a very bright future thank you so much coming to manung ser night show masine ngasi ki manung ser night show ki tharong ngasi ki edition se karam to bibage koi khan bir pe agani koi mail id impactnews@gmail.com natarga koi facebook page www.facebook.com/impactnews da join to biraga comment am di feedback ta bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off